Situacija je poražavajuća što se tiče sloboda medija u Srbiji. Postoji situacija gdje su novinari pod velikim prijetnjama, učestale su prijetnje od najviših političara na medije, gdje se mediji optužuju da su strani plaćenici, gdje se mediji optužuju da propagiraju dezinformaciju, tako da je medijska situacija pod velikim pritiskom. Vidimo također veliki utjecaj tabloida i drugih medija koji su vrlo jasno bliski vladajućim strukturama, koji pokušavaju također stvoriti jednu sliku o nezavisnim medijima gdje i njih napadaju, tako da su i oni iskorišteni u tu situaciju i napravo iskorišteni su da zapravo na neki način, kako bih rekao kolokvijalno, zakuhaju situaciju i dižu i političke i druge tenzije u zemlji. Ekonomska situacija na neki način diktira puno drugih pitanja, to jest da se nad nezavisnim medijima vrši i ekonomski i administrativni pritisak, da im se onemogućava dohod prihoda od strane marketinga, da je marketing vrlo često politiziran, da se daju oglasi onim medijima koji su, što bi rekli, bliži vlastnim strukturama i na taj način se vrši pritisak i onda je taj isto i generalna atmosfera gdje se političari koji napadaju medije, to nije ekskluzivno u Srbiji, stvaraju atmosferu netrpljivosti prema novinarima i prema medijima, koji također stvara vrlo lošu situaciju. Ja smatram da neko ko je patriota je također neko ko može i kritizirati svoju državu, svoju vlast, jer želi dobrobit i želi nešto dobro pridonijeti tome. Tako da te optužbe su zapravo jako problematične, stvaraju atmosferu gdje se novinari optužuju da su i strani plaćenici i igraju strane igre i pokušaj da se oni i zakonski u nekim zemljama podvrgnu pravilima koje su, recimo, Rusija izmislila taj zakon o stranim agentima koji se u puno zemalja primjenjuje kako bi se ugušila sloboda medija. Ne volim uspoređivati zemlje, ali ima mjesta gdje je situacija još puno gora. Mislim da je sa pozitivne strane to da Srbija je ipak izložena međunarodnoj pažnji i Evropske unije i američke administracije o stanju medija i stanju generalno ljudskih prava i slobode govora, tako da se tu obraća jako puno pažnje na to i vrši se određen politički pritisak da se mijenja situacija, tako da to je pozitivna strana. Drugo, zakonski okvir u Srbiji još uvijek je relativno generalno dobar. Problem je, i čuli smo to nekoliko puta, da se zakonski okvir ne koristi u pozitivnom smislu da bi se zaštitili mediji, nego se vrlo često i koristi u negativnom smislu. Ono što mislim da je jako važno je da se nastavlja i solidarnost nezavisnih medija oko napada i prijetnja na novinare i solidarnost sa globalnim i regionalnim organizacijama da se dobije podrška da se situacija promijeni. Situacija nije neizlječiva, ali iziskuje jako puno i truda i napora od svih nas.